Ka sunjuk kiseng Rangba Catholic Jawai Diocese hapok kejing penyiat ke Social and Relief Committee kira penlong ya ke Football Tournament Zone B ya ke bala penkut mentah ke sengi kata ke Pratarik jong ni benai naiveng arja apusan Hamadan Football jong ke Holy Trinity Parish Sutengah. Kejing temu jong kene ke tournament kalong ban penmi pisa na ke bentar bantai ya ke yeng na ke bentar ki long yeng baduk hapok ki arteli ki district ke Rilom Jaintia. Lastangnya kene ke tournament ha ke sitarik jong ni benai naiveng arja apusan ya ke bala play da Uma Samuel Shella bala penha perda mentah ke sengi da Uma Biranus Dekar bala mikmat ha ke caka jong local MLA Uma Kermen Shella. Lapan kerau syuk-syuk ya kene ke sengi dah ke jingidon lang usembut kongsan Uma Victor Bamon Parish Priest ke Parish Sutengah Father Martin Shella General Secretary ke Senjuk Uba Hubert Terniang Secretary ke Social and Relief Committee Uma Dimitrius Nongtudu Chairman ke Sports President bat Secretary ke Seng Rangba Sutengah Parish Uma Emlang Pala bat Uma Merciful Sutengah Statistician Secretary Uma Rikalus Pasi bat ki wede ki noyalam jong kiseng Rangba na Kledet Parish la Rambai Parish bat la Lakadong Parish. Hakane ke tournament la Shimenta da ki nyotali ki Parish jong ke Zone B ki bahab hapok ki East Chinta Hills District. Kasin Eugene Parish la Lakadong kalalong kalado hakane ke tournament hakaba kalala ban penlem no ya ke Holy Family Parish Cleariat da Laikol la Shikol. Ya ke nam best player la yo pan kur da Uma Ebor mi lengdo na ke Parish la Lakadong bat ya ke nam best goalkeeper la yo pan kur da Uma Laski la Pasam na ke Parish Cleariat. La sam ya ki kusnam syakin nong job merengkat berkejing penihar Don Burum ya ke lama jong ke senjuk da ukongsan jong ketai ke sengi. Kejing porman ulonggal MD si Cleariat Konvensi Wiman oleh ex Minister State Mekaliam bat ne tidau jokier dapha nong kemadu no biri nus Dakar Rangbat nong yang kelu bat amju yo keronor usa supatu RTT usa Victor Dakar wa RM nya lehayung demar di phone depoi demar bro smart ustin bat amju yi Wala ini office barang natai depo untuk serba tu ayah sini harus apa harus di RM tadi jing korporate ya wala sorry Victor Bamon dengan ha manusia miyongi dah ada por klaim dapat Muslim sedang ada jikalang saya bahaya dan seni wa cuai ya program sekmat amas sedang nongkong di Dubai pada porle perkudi di Dubai terpagi pada persisongi hal kekerjaan pa berpun dan sen berbuat amen cihidan moi me bla tigran nang tharung boy nisla sai pada kerku kami wadi me chai nang isu kemen wa tabu rosnam hedur heta jome hi di jumi yau kro de emi ga put ke ba ke janam di start ke janam pro pura ko janai ku ble sibo ni jinga ye di kerku ko da wa te amlam churu bi manipur di benar ti gam haga balang hasno tha ki nasalang da ba jingit amlam jome woro ikam jam man bi bulai ba kan ti ha ki por bi da iti kentang hemila ikni jingla ke football yang di final ha ni kasi kenapa uman ko yosto ko yutna uman ko pun sket i kenapa ke uman gala kuwa yarap igi player i buram gi yama kema kaliam em kita jing sapo em kita jingnya kelang nang yo wanra jing tali jingnya sundan boleh menutu ho chipke sorry Ini bentuk deh. Sampai wahai anak roh yang keluar ada wahai awak. Bentuk orang kes keberongi, sabi bentuk hau kes wanoroni, usar Victor Bamon.
Paris yang setengah Paris ya jing belang yang pi kirui ya subhane kamtam ya cipke sembrom yang i uma biranus dekar natai na yang guru ma jing belang yang pi kirui lomba jing pa yang makarmen selai pi dan jipi boy belang kirui hanya por ya subhane ya uke sabano orang i ka Victor Bomon lomba jing belang yang pi kirui nang iborin sen ngai ami senang bai hokre apo yang juai diocese kamtam apo yang isjentia eu bai emlang chiru pi ora armut lomba jiger ku pi yorti i yo bile yo bor yo bile yo mer pat ko yo pia lomba jiger emlang yang u pi isjentia bat kawai hawes isjentia nomor kita kasenjuk kamla banle ye ladam dan jadi ngesno kilang jong kirang ba paron ki khapra tli ki parish wiai kublai kerpang ya ki Instant Hills ki balala ban sedang ya kene program ban thaulat kumno ban penyo ya kini ki jingnon kam kenang ba kasenjuk kanyo ban sina ya kene ki ying na ka banta kilong yang kibadok bad mentau senam dah kijing tristam jong kene ga social and relief committee ngikmilanti ba ka senjuk kanla ban pendep biya kijing temu jong ka ai kulai ki boker wiang ya kini ki parish ki balapoi sha ka final hawa kerchan yiwaduk dengan jing kublai kerpang ia seni i tim i wada pois sa final kamtam yo tim yang clear Paris tim B wada represent do balang mendihati yang sen ramba mendihati balang ju yang sen ramba yang ni tim yang lak kedong Paris lak kedong wada poin sa final ke siapa kenal di dua tete wa ini tim de poin sa final nalori ongi pemipisai Henry dewa ideki kami emerging yamaya emerging yateli emerging yatimit emerging ya siatu pra Paris peniateli yo i pensiau suka i tengah kentu ya pi i senramba kamtam itiwa itim iwa dia poin final to ya lekba kenang wa ni eman nuksa wa bubit usnem ne da ya songsit lene iman ni wa ya just keep on yung kasagarang ba dapat mani yung kaniyang program aku organize yung tournament na kiparis wa pero keblai sebon ni kiwahe kiwayu jengai ya kajeng kam yung gadaisis kam jole mango kajeng penyajan ya kiparis kiwa sini marjan marpa ngalami oktin ra aklam Henry haka imlang salang ang kami uya ay itimun kiti diang haong uya spaya pawi uya kercan uya ay henday kiti diang kabor kas yang di man go jing ya kercan iwi kamayu ya haga diga metu wada ay gi katem yang di sanirang ba iarap ialam
curkom dago penmani ya kan ke turnamen nagibi Paris tania jango ya kata jing senyau tania jango ya kata jing kerelang tania jango yaite injing ya maya ibi i kam ki bor bulu mi rayu le chaga mani ublai andai dakwa penjani dakwa kon kamas dang siang ya ada juai diocese organize ki kan tournament kamu exercise ya kamet ya ki jumbut jung berkat yunuti ikam ki jam ki bensen ki wajah kamat ukeladur ki naki warim chagi theme nak jriya pia prayang ko yung asam chak jing bha nak jriya per jumbut na ko bi paris chak jing ya telilang wablai wastap utip upun bandur ya ni jitu bha yung kini ki wahe wa organize ya ni tournament ngalap yo tene uklam ko play sibon chia jarmo imslam
mempunyai curug mau
tournament mulai pada nanti kater poin sebentar wajib. Ini pon ngai kuble yang orang UM ini do tiket tiket sekolah orang orang yang rampak UM ini. Jadi pon ngai kuble ya para player yang i orang A dua poin final kamdu yang buruk dua sebentar. Dan wujud keluaran TM baik ini pon kuble yang ini ke. Negara Pris mana yang leading job kamdu lah ya kan. Wir Pris memanggaran us up. Dan ewa kaniga ke program mangga yang nyawa gorem siap hai po ini best goalkeeper siap hai kap tentu ni bentar tadi ni ta ayoni best player siap hai number Kadwi dia ada best player turi pada orang ini mana IBG yang ada isi sang IBG yang ni Mafi hai ni best player Mbak Karwi. Pendapat buat berkeng Yin ya trai baru kencing tengkan Alakar pengen ya selfrai Tenun rei walam aryam serti Duriak habang longka hok genti Lengkasra Kongsak yang berbakna lang suri exhibition na isang lamba o di play niya terminui kung jola itim merok di sinta play kelum lang yang orang ini Le